ka doin lag guys. Oke loke asar start. Guys, sar upakom doin lag. Bale side upakom doin lag. Kintu muluk palsam ka to guys asar aro dom malam kap thoka kak lag do di oh my god. Asurit ka mo doin isam guys. Kanta ka to dire sam asar start na oh my god. No. देखो इकांग को हम सर सर के माना में तो भाल लगी से ओ माय गॉड इतनी इस पे चार्टून का तो गाइस तू मेरी जान है नहीं तो आपको सरंगा सुगांग को तो आपको सार्टून गाइस पूरा ओ भाई गाइस का तो सुपर को माने पोटोंग होटल दा कांग तो का वायरल है किंतु नल मधुंगे पे अकाउंट चैनल तो से ब्लॉगिंग से अपलोड दा करना so dem pe mang ngo akon channel mane blogging ekdam upload amaka mane blogging ki aru madoli bo gotona re upload amaka sekai kamera mul description da link bita kalang ka guys blogging style rungai sa ko tep ba dungai bang voice ma yap tabbi dusang tabben ma song kintu coba ajong ko ngasol nak pam na ako ba to kumaso to mane kapi kana ngo content nam bonai pam na style rungai mane pot kini ahi gol noy dumwa de domor medong guys video sam tog hen jebo pot kini dumwa re ahi gol noy to asine ma bo ngai pa karon doi lag gai pot kini ahile antara me asine ma poka bo ngade me pa aru blogging koi bonai pa na roast video dam to asar to kap bonai no dok edit da kora ko time ko lagi rakho to blogging koi bonai lik pa na blogging koi bonai lik to adem me nolo apun ko lab dekai pa na mane hotat mane dumwa sar kang sorry pa na guys to opang ko koyo gorom na dagai pura subak se ansil dakko samjin redil matunga boy माने रस वीडियो मपो पन्ना तो नहल यहाँ पर लमदा ना पाए नलो रस वीडियो एक टांगो मैं एकदम धमाका ना को वीडियो मसाए मलाई सब क्रिक बता को कारण तिरपा ngodung tongi hukum so बाय गाइस वीडियो से सिद्ध को आप वीडियो संग कापो काटम लाइक कमेंट शेयर और पान मसला YouTube चैनल सब तक नतुन बेटा आराम सब्सक्राइब पनन में एकेबारे मिट पांजे अखन तो तंगो गई किंतु तो पान मसला YouTube चैनल सब सेका नतुन बेटा आराम सब्सक्राइब ला करना लोका